You expose them to be abused by other men and to the HIV virus. You are by no means a humanitarian. Mr. Ackerman, you are sentenced to 12 life sentences. Mupfinyo wa bafana Gerhard Ackerman aggoba vutomi hinkwabyo ekhotsweni. Ku vaviseke vanhu vanharhu eka mhangu ya khoto ka muako eThohoyandou. Kasi ka mitlangu lo sala n'hweti Springboks va sungula rendzo ra ku sirhelela xidlodlo xa misava eFrance. Waganela mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Mupfinyi wa bafana Gerhard Ackerman u lava ku kombela khoto leswaku ntengo sungula hi vuntshwa. Ackerman u gwewe xigwevo xa vutomi hinkwabyo ekhotsweni tlhandla ka 12 hi khoto le henhla eJoni. Leswi ta endzhaku ko voniwa nandzu eka swihehlo swo tlula 700 swa milandzu yo hambanahambana ku katsa ku pfinya, ku kurisa no xavisa vana mayelana na swa masangu no kumeka a ri na swifaniso swa masangu swa vana lavatsongo. Timinetse tintsongo a nga sehleriwa xigwevo Ackerman u humese matitwelo yakwe. Which victims? Name them. There's no victims in my case. I don't rape anyone, so there's no victims. What? All these allegations. 700 people. Well, each picture is a job. So the 700 is high. Muahluri u hlamusele Ackerman tanihi loyi a nga na lunya. You expose them to be abused by other men and to the HIV virus. You are by no means a humanitarian or caring person. In fact, you are plainly an evil man. 14. I find no substantial and compelling reasons why I should which would permit me to deviate from the prescribed sentences. Mr. Ackerman, you are sentenced to 12 life sentences. Ackerman loyi a tshamela ro yimisa voko ekhoto hi nkarhi lowu a nyikiwa xigwevo u kombise leswaku u lava ku kombela khoto ku tenga nandzu wakwe hi vuntshwa. Ni hambi leswi ku nga na vumbhoni byo tiya byo komba nandzu ehenhla ka yena u ri yena a nga na nandzu. Muahluri u pfumele ku yingisela xikombelo xa yena ku heleni ka Hukuri. Kambe Ackerman u fanele a rhanga hi ku nyika khoto maphepha ya xikombelo xa yena ku sungula. I don't think another judge would be able to hear this because the other judge doesn't know what has happened in this matter. So, unfortunately, you faced with me. We are not surprised by his actions and the frivolous motion that he wants to bring before court. This is a man who came to court and has shown no remorse for his evil deeds. We are very happy with the justice meted out today, and we feel the sentence really fits the crime. But we're even more happy that this sentence is for violations against boys, which is very rare. Normally it's the girls who report. The boys are always reluctant to report. Kambe minhlangano lula timfanelo ta vana va ri milandzu ya Ackerman yi nge heleli laha. Va lava leswaku lava a va tirhisana na yena va pfaleriwa na vona. Huvo ya xiphorisa ya vaaki va le lokixini ra Umlazi eDurban va ri ndhawu ya Q section elokixini leriya i rin'wana ra kaya ra swigevenga. Leswi ta endzhaku ko dlawa ka nhungu wa vanhu hi ku baleseriwa emaleni na vhiki. Switichi swa maphorisa swa Umlazi na Inanda swi ve ni nhlayo ya le henhla ya milandzu yo dlaya exikarhi ka Sunguti ni Khotavuxika lembe leri. Hi Khotavuxika vanhu va nkombo va balaseriwe va dlawa ehostel ya Gleblands elokixini ra Umlazi. Ku hela loku ka vhiki vanhu va tsevu va dlawile endzhaku ko balaseriwa eka timhangu timbirhi to hambana section Q elokixini leriya. Va aka ndhawu lava tirhisanaka ni maphorisa va ri swibalesa ni matkulu leswi yiviweke hi nkarhi wa hasahasa ya hi Mawuwana hi 2021 swi hoxa xandla eka nhlayo ya le henhla ya ku dlaya. Maphorisa va ri va ha ri ku lavisiseni ka loko ku ri ku timhangu leti ta yelana kumbe
maphorisa ya vula leswaku vahlaseri vanharhu va tiveka ku katsa ni murhangeri wa ntlawa wa swigevenga loyi a laviwaka mayelana ni nandzu wo dlaya. Vulavisisi ku fikela sweswi byi paluxa leswaku muehleketeleriwa ku tshembiwa leswaku a ri na pasi leri nga n'wi lahlekela hi nkarhi wa nhlaselo lowu nga hundza. Ku yimisiwa ka murhangeri wa SRC eTUT swi siye machudeni va nga ha ri na rito ro va yimela. Leswi u ku ya hi vona machudeni hi voxe eyunivhesiti liya va le ka xitereko xo lwa na ku thoriwa ka khampani yo karhi ku va nyika mali ya NSFAS ku nga ha ri NSFAS hi yoxe yi endlaka tano. Loko NSFAS na ndzawulo ya tidyondzo ta le henhla va cince mahakelo ya mpfuno wa swa timali eka machudeni hi ku tirhisa xirho xa vunharhu ku hakela mali, NSFAS na ndzawulo leyi va yima hi lero mali yi fika thwi eka machudeni. Hambiswiritano machudeni va ri swilo a swi fambi kahle, nakona va ri khampani leyi va hakelaka sweswi yi va hakerisa mali ya le henhla ya ntswalo, nakona a yi pasisiwanga ku yi nga phakela vukorhokeri bya swa timali. Va tlhele va ku yimisiwa ka president wa SRC a swi fanelangi, nakona swi fanele swi herisiwa. Charge too much to transfer or to withdraw, and have a suspend the president. It takes us back gore baska resolve the issues. Why do you want to create a monopoly in terms of a new system that financial institutions that accredit such institutions, they don't know it? Why would you do that? We've got multiple banks that are well known of, and they are financial credit providers. They are FICA registered. We've got Time Bank, we've got Capitec, we've got FNB, we've got Standard Bank and ABSA. Everyone was getting money through that system and everyone was comfortable. It's just that now you want to create a monopoly of Isaac. Whatever the man is standing up for is the very same voice that we are subjecting and we are also imposing even into the institution. If it's going to be our last day that we are going to be seen at the university, so be it, because we are standing up for a good cause. University yi yimise president wa SRC Mahungu Masika loko va endla vulavisisi mayelana na sweswo swo va a nga pfumelelani ni ku tirhisiwa ka Izaka no va a tlhela a kucetela machudeni leswaku na vona va nga pfumeli. Masike or u ta lwisana no yimisiwa kakwe hi university. We want exemption from the process. Now I sleep peacefully at night. I've not committed any crime. I don't have any criminal record in the university. I've not committed any crime. I've not broken any infrastructure of the university that can identify me as a perpetrator that has always worked against the policies of the university. Outside maybe a protest, which is a democratic right, by the way. We're enshrined, the Bill of Rights enshrines us in the Constitution that we can protest. Eka statement, Holobye wa Tidyondzo ta le Henhla Dr. Blade Nzimande u te Izaka yi ta hunguta ku tirhisiwa ka mali ya machudeni swi nga ri enawini no tlhela swi hunguta ku hakeriwa ka machudeni lama nga riki kona kumbe ti-ghost students. Nzimande u tlhela vula leswaku Izaka i khampani leyi nga enawini nakona yi na ntirhisano na tibangi leti nga na mapapila yo phakela vukorhokeri bya timali. Vufambisi bya TUT va ale ku angula hi mhaka leyi. Vanhu vanharhu va vavisekile loko xiphemu xa muako wa mavhengele xi hodloka eThohoyandou. Lwangu ra muako ri hahlukile leswi nga hodlosa na xiphemu xin'wana xa muako, kambe ku hava lava nga lova. Muako lowu a wu ri na kwalomu ka 40 wa malembe naswona a wu tirhisa mavhengele yo hambanahambana ku katsa vhengele ra swo aka, saloon ni vhengele ra swakudya. Vanhu lava va nga vona muako lowuwa va vula leswaku va hlamarile kambe va khensa ku va ku nga lovanga munhu. Nendo da ndiko do dzhena shophoni ya Star Glass. Ndo ima nda pfa phosho inosumbedza nga ri hu khou thuliwa luwondo. Nda vho shavha munangoni hapo luwondo lwa sala lutshiwa. Ndo vona sweswo fhedzi. Minhlangano ya vaaki ni nhlangano wa vuhlayiseki eVhembe va vula leswaku va vilerisa hi xiyimo xa miako yo hlaya edorobeni ra Thohoyandou. Mara zwo ri takadza ndi zwo ri vhathu vha tshumelo dza zwidzima mulilo na vhathu vha community vha kona u ponyisa vhaṅwe mukegulu vhe vha vho welwa nga hanefha tsini vha kona u vha gidimisela sibadela. Nṋe ri tshi khou tou ambedzela kha vhathu vhane vha vha khou fhaṱa zwifhaṱo uri kha vha fhaṱe zwifhaṱo zwine zwa vha zwa safety, uri sa vhe na zwifhaṱo zwine zwa vha zwi sa khou tou vha kha nḓila ya khwine ngori hu itea zwezwi zwine zwa vha zwo itea zwino. Mara tou livhuwa uri murena vho ri thusa uri a hu ngo kona u ṱuwa muthu. Vamasipala wa Thulamela va vula leswaku vinyi va muako va fanele ku wu lunghisa ku tiyisisa vuhlayiseki.
huna dzimwe dzi buildings dzine adzichasuta ronotomo no ṅwalela vhane vha dzi building uri building yavo vone ri tshi vho sedza na modern technology na hune rine ra khou ya hone in terms ya vision 2030 hei building yavo a i tsha sutha uri ive phathi kha vha i upgrade rono thomo ṅwalela avho vhathu maṅwalo so nga nḓila heyo ri vha ri khou monitora ri na dzi building inspector vhane vha ya monitora hedzi dzi building tshifhinga tshinzhi hu to vhori nga nṱhani vho ha mafhungo a uri tshiṅwe tshifhinga a u nga to zwi vhona zwo ralo u a wana uri u ḓo ḓi vhona u nga ri zwithu zwoṱhe zwo dzulisa zwone. Masipala wu kunguhate ku ta ni milawu leyi nga ta pfumelela ku mbindzimuxiwa ka miako leyi nga riki na vuhlayiseki. Malangisa Mahungu eka SABC. Mufambisi wa xiyenge xo hlayisa mbango eKruger National Park, Danny Pienaar, u ri mutirhi wa le ntangeni loyi a nga dlawa hi mpfuvu a nga ri ntirhweni nkarhi wa kona. Pienaar u ri Cobus Divet a ye ntangeni tanihi mupfhumba loko a hlaseriwe hi xiharhi lexiya. Pienaar u ri vuhlayiseki byi ta va ku ri xikongomelo xo rhanga entangeni. Kruger National Park ekaya ra magidi ya swiharhi ni ku koka rinoko eka vaendzi kusuka eka matiko ya misava, kambe mhangu leyi nga humelela hi mahelo ya vhiki yi endla leswaku ku va na ku kanakana hi vuhlayiseki bya vaendzi entangeni. Following the unfortunate incident of this past weekend where one of our staff members was killed by a hippo, there's been lots of questions in the media and from visitors about safety measures in the Kruger Park. So the Kruger Park is a very safe place. These incidents, although tragic, happens very, very seldom. If people follow the normal safety precautions, follow the rules of the park, stay within the demarcated facilities, they will be very safe. And the people that do go out on walking trails goes out with qualified and armed guides, and all safety precautions are taken to make sure that our visitors are as safe as they can be. Vaendzi va hlamusela mhangu leyi nga humelela hi ndlela yo vava swinene no va yi nga languteriwanga. Vaendzi va lemukisiwa ku tshama va landzelela milawu ya le ntangeni na vuhlayiseki bya vona. Nhlangano wa vaongori na vatirhi va le swibedhlele Nehawu exibedhlele xa Themba eMpumalanga va kombisa ku vilela va hehla vufambisi bya xibedhlele lexiya xa Themba hi ku khoma vatirhi hi ndlela yo biha na nkayivelo wa switirhisiwa. Mutirhikulori Teko Mahungu u vika na leswaku ku kombisa ku vilela swa namuntlha swi yisa eka xitereko xikulu xa vamune laha vatirhi va nga ta macha va ya etihofisi ta ndzawulo ya rihanyo ya xifundzankulu xa Mpumalanga eMbombela. Hlamulo Mabasa. Vatirhi lava va na swivilelo mayelana na vurhangeri bya xibedhlele lexi. Vatirhi va hehla leswaku xibedhlele lexiya xi hlakarile, va pfumala switirhisiwa swa vutshunguri, naswona va tlhela va hehla leswaku vurhangeri bya xibedhlele va tholana hi xin'wana manana. Kwekucala takhiwo lokufaka phakathi ligumbi lekubelekela kwabomake lokulebathi pheceleti i-maternity. Leli cala kwakhiwa kusukela 2009, but iprocess yayo iqalwe 2009 mara solo namanje alipheli. Kwesibili lesilwela kona kuswelakala kwetisebenti. Tisebenti tiyashoda ngaloko basebenzi or ma-members ethu agcine sekacinzetelwa umsebenzi nekushoda kwetisebenti. Kwesithathu kuswelakala kwetinsita tekusebenta, and njengoba singenato tinsita tekusebenta umphakathi ugcina usafarisha ungakhoni ukuthi unakekeleke ngalokuthi sishodela tinsita. Vukorhokeri exibedhlele lexi a byi kavanyetekanga. Nhlangano wa Nehawu wu vule leswaku va ringetile ku burisana na ndzawulo ya rihanyo kambe a ku na ku cinca. Litiko sikhulumisene nalo manje leli kwendako liloku liyathembisa alifezi tithembiso takhe. Kungako namanje siyaqhubeka siyakhetha sithi ke uma ngabe kungukuthi bangalethi timpendvulo lesifuna tona noma bangendi lokhu lesuke sivumelene ngako, lo mshuco wethu utawuqhubeka
and maso uqhubeka kuyosho ukuthi kuyophazamiseka nekusebenta. Ku kombisa ku vilela swi ta ya emahlweni ka swibedhlele swo hambanahambana exifundzeninkulu xa Mpumalanga ku ya fikela hi Ravunharhu laha va nga ta macha ku ya ehofisini ya ndzawulo ya rihanyo. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC ka Bokweni, Mpumalanga. Mutshamaxitulu wa ANC eEastern Cape Oscar Mabuyani u bakanye swihehlo swa leswaku yena na matsalana wa xivandla exifundzeninkulu a va dzahisani. Mabuyani u ri u tirhisana kahle ngopfu na Lulama Nqukayithobi. A vulavula nhlengetanini ya masiku mambirhi ya huvo ya vurhangeri bya vandla eEast London. Vandla ra ANC exifundzeninkulu lexi va ri va ta landzelerisa swinene nhlawulo lowu taka. Mune wa swirho swintshwa swi hlawuriwile ku ya nghena eka komiti ya xifundzeninkulu eka PGC. Lava mune va tshama eswitulwini swa swirho swa komiti leswi nga hlawuriwa eka komiti ya tiko. Vurhangeri lebyintshwa byi tshembisa ku tirhana ni swilo leswi tisaka ku avana exikarhi ka vona. There is no such. We've been hearing this thing, and sometimes we take these things, put them in our subconscious mind. But of course, they are also opening us up to other issues, because there are people who are hell-bent, who are moonlighting, doing sleepless nights, making it a point that there is no stability in the ANC. Komiti nkulu ya ANC va rhume swirho exifundzeninkulu lexi naswona Dr. Aaron Motsoaledi u ri u tirhisana kahle ni vurhangeri bya xifundzeninkulu. The province now is moving in one direction, and that's why I'm so excited about that. Have you received any query with regards to a conflict between the provincial chair and secretary? Oh, no. I'm hearing that for the first time. I'm working with both of them. I don't know. Well, if they query somewhere in the villages because of their personal things, I won't know. But organizationally, in terms of ANC, there is absolutely nothing like that. Absolutely not. Vhiki leri taka swifundza leswintsongo swi ta va ni mihlangano ya swona ya nhlawulo. Nhlangano wa vatirhi le mgodini NUM na nhlangano wa vatirhi COSATU va lwa na makungu ya ku aviwa ka Eskom yi va swinenge swinharhu. Vhiki leri nga hela holobye wa mabindzu ya mfumo Pravin Gordhan u nyike mpfumelelo eka ku xavisiwa ka xiyenge xo xavisa gezi eka Eskom. Ku vika leswaku xiyenge lexi xi ta eka khampani yintshwa ya mfumo. NUM beri ku aviwa ka Eskom hi swiphemu swinharhu i ndlela ya mfumo yo lava ku xavisa khampani ya gezi. Nhlangano wa vatirhi vula leswaku va tivisiwile hi mhaka leyi naswona i hungu ro biha eka maAfrika-Dzonga. Hi ri va nhlangano wa NUM a hi swi tsakeli leswi mfumo wa hina nga ku swi endleni swo divide Eskom hi ti-division tinharhu. Hi hleketa ku leswiwani swi ta endla ku va na problem leyikulu swinene. Hi va 1994-95 mfumo wu te ka Eskom yi nga endli ti-power station tintshwa. Ti-private companies ta endla ti-power station tintshwa, and then ti tsandzekile ti-private companies ku endla ti-power station tintshwa hi nkarhi walowo wa 1995-96. So sweswiwani mfumo wu la ku divide u ku no generation private vanhu va private companies hi vo va fanele ku va endla ti-power stations. A hi pfumeli na sweswo hina va NUM. Hi vona ingaku sweswo swi ta endla ku hi va aka ti-load shedding to hindza leti hi nga ka tona sweswi. COSATU va pfumelelana na NUM beri ku avanisiwa ka Eskom swi nge pfuni ku holoxa swiphiqo leswi nga kona swa gezi swo hlengeleta mali, ku tlakuka ka swikweleti, ku tlakuka ka mphakelo wa gezi no pfuxeleta switichi swa gezi. Eskom is in a crisis because of years of underinvestment in new generation capacity, because of decades, or not decades, but years of state capture, industrial scale corruption inside Eskom and by service providers, business people outside Eskom. It's in a crisis because of huge levels of cable theft, of vandalism, of criminality, of arson taking place. Vhiki leri nga hundza mfumo bakenle etlhelo mavonelo ya leswaku ku avanisiwa ka Eskom hi swiphemu swinharhu swi fanele no xavisa khampani ya mfumo. Veri makungu lawa i khale ya ri kona naswona xikokomelonkulu i ku cinca xiyimo xa Eskom. Veri xiyimo lexi Eskom yi nga eka xona sweswi a xi koti ku fikelela mphakelo wa gezi lowu lavekaka laha tikweni.
kasi ndlela leyi a yi langutele leswaku timakete ti pfale tiyimisini ku yini namuntlha eka JSE. Eka madam lamanene ndza mperisa nkwerhu a langiseni maxelo eka madam ya siku ra namuntlha hi karhi hi langisela mpfula loko hi langisele dzongeni wa tiko hi karhi hi xaxameleri mpimo wa 30% ni rihlangutile lera hinkwaro hi kombela vanhu mi ti lemukisa hi ndhawini teto kambe loko hi langisa siku ra mundzuku hi tsundzuka leswaku mpfula yi ta ri ka xaxamela le rihlangutini ku yisa le a rihlangutini ri le vuhumadyambu hi kombela vanhu mi ti lemukisa na mpimo wa 30% hi tsundzuka leswaku ta ku ri na rihlampfu ra moya titimileni nga ta ri karhi hundza hi le swifundzeni swa le vuxeni hi kombela vanhu mi swi tekela nhlokweni xikan'we ku ri na nkungwa ni mixo loko hi langisele dzongeni wa tiko xaxamela ku fika le a vuxeni bya tiko hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukisa hi ndhawini teto kambe loko hi langisa maxelo ku ya swifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta karhi ku ri na dyambu henhleni ka xifundza xa hinkwaswo karhi ku kufumela Vereeniging yi ri ka 26 wa degree, Johannesburg 26, Pretoria yona yi ri ka 27 wa degree kambe ku ri na dyambu henhleni ka xifundza lexa xa Limpopo hinkwaswo karhi ku kufumela le Phala leri ka 32 wa degree, Bela-Bela 31, Polokwane 29 loko hi fika Giyani ka Mavalani yona yi ri ka 33 wa degree loko hi fika Mpumalanga hi tsundzuka a rihlangutini ku ta ku ri na mpfula kambe karhi ku kufumela Skukuza yi ri ka 31 wa degree, Lydenburg 26 loko hi fika eMalahleni yona yi ri ka 26 wa degree efundzeni xa KwaZulu-Natal ku ri na mapapa henhleni ka xifundzeni xa hinkwaswo kambe Ladysmith yi horile ka 22 wa degree, Ulundi 22 kambe tsundzuka swo leri rihlangutini ku ta ku ri na mpfula Durban yona yi ri ka 19 wa degree kambe hi fika Eastern Cape tsundzuka swa ku leri rihlangutini ku ri na mpfula yi karhi yi xaxamela kambe ku horile Craddock yi ri ka 15 wa degree, Makhanda 14 loko hi fika Eslanda na yona yi ri ka 18 wa degree mpfula yi karhi ya mahlweni rihlangutile ri a Western Cape kambe Cape Algalas yi ri ka 17 wa degree, Mossel Bay yi ri ka 17, Beaufort West 17 loko hi fika Glen William na yona yi ri ka 21 wa degree hi fika kona le a Northern Cape ku ri na dyambu henhleni ka xifundzeni xa hinkwaswo kambe ku horile Springbok yi ri ka 19 wa degree, Upington 26 loko hi fika le Dzondeni Sutherland yona yi ri ka 16 wa degree hi fika Free State hi tsundzuka swa ku ta ku ri na mapapa henhleni ka xifundzeni xa kambe ku horile Bothaville yi ri ka 26 wa degree, Welkom yi ri ka 25 loko hi fika Sasolburg na yona yi ri ka 26 wa degree kumbexani le a Northwest hi tsundzuka swa ku ta ku ri na dyambu henhleni ka xifundzeni xa hinkwaswo, Vryburg yi ri ka 27 wa degree, Mahikeng 29 loko hi fika Bloemhof 26 kambe a Rustenburg na yona yi ri ka 29 wa degree ka vulangu ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.